این ویدیو به монтаж میشه прямой айрилс. حاضر در درین همین اینترنت یا بلوگر برو اومده میگه که سری حاجی $1100 расход میشه 35 روزش، بالای یا حاجی ده $800 میمونه رو تسیو میگه ته حرامخور. اینا من در شاهدی تمام مردم تاجیک میگم. خیز همو آدمی که همین گپا گفتستی گیر نماینده تا چند نفره که هستین خیزن بیاین. ادرسوی من در کوچه محبس جین، نامی گاسنیسمون در المتکمله، نامی یک گاسنیسه دیگریمون سیدیرات، نامی شرکتمون رمضان تور. خیزن بیاین گیرن حساب و کتاب کنین. راسخود یا حاجی در 35 روزی ماه شریف رمضان میافته $1620. من زدم همشه حساب کتاب کردم. ما $1700 35 روزشه اعلان دادگیم. 2 ماه پیش یا ماه پیش آدم جمع کردیم $1700 35 روزش. در همین $1700 چی داخل میشه؟ زیارت مزارات مدینه، زیارت مزارات مکه، زیارت مزارات شهر طائف رفتن، گاسنیتسا در مکه، گاسنیتسا در مدینه، خدمت رسانی هایی که در داخل مکه کرده میشه و باغ خرما، همه یمی پولا در همین $1700 داخل میشه. انا که راست خودش من میگم بلیتی توده ابرد نه $911 با پول سومونی 8600 سومون میشه. شما با سومونی یوجا حساب کردین فقط بلیتی توده ابرد نش $911. خب بلیتی گاسنیتسایی که در پولی گاسنیتسایی که در مکه 35 روزش $471 میغلطه. جمع کردن گیرین. من گفتن میگیرم اینا $911 جمع $471 کنین گاسنیتسای مکه را. خب میرویم گاسنیتسای مدینه. روزی گاسنیتسای مدینه ما کوچه مرکزی در گاسنیتسامون اینمی دهنی داری 307 گاسنیتسامون در مدینه $400 یا شبش $400 میسته یک خونش. همین اگر تقسیم کنین 4 آدم داد $100 حسابش کنین. اینا $100 دیگه با در روی اینمی پول خوش کنین. $100 چند دلار میشه؟ $100 چند دلار میشه؟ $40 میشه، $30 میشه، هم میشه. $100 ازن چند ریال؟ $100 ازن $30 دیگر در روی اینمو 471 و 911 جمع کنین. خب افطوبزو را حساب میکنیم. یک توری 35 روزه در خدمت رسانی های افطوبزو، زیارت مزارات مکه، زیارت مزارات مدینه، شهر طائف رفتن، همش $3600 میشه. فهمیده؟ همش $3600 چند دلار میشه؟ ولی گپ میزنم من اینمی خیلی پفکت و گپ زنم شما دا. بیاین لوبای خیلی چوت کنین. جواب میگم گپم دا من. چند؟ $962 پولی پول نی افطوبزو میشه. اگر همین در سری پول حاجی ها زنیم $20 دیگه. اینا مایل سری هر یا حاجی دا $20 پول افطوبزو را حساب کنیم. جمع کردن گیر گپای منه. همین گپای منه جمع کردن گیر اچو آخر دگو. $911 جمع $471 کردی؟ 471 جمعی انا چند دلار گفتی؟ $30 جمعی $30 کردی؟ خب جمعی $30 انا اکد چند شد؟ $1400 با بغرض این ویزا $115 ویزا میسته. ویزا را جمع کن چند میشه؟ ویزامون $107 میسته. $8 دیگه پلی ویزا نویسه میتیان. نرخی دولتی ویزا خودش میستادگی $107. نکیم قطی پلی همون ویزا می نویسوندگی آدم $115 میشه. جمع کن چند شد؟ 1527 آبشی. مدینه را $400 یک خونه، $100 سری آدم، 4 آدمه. همش حساب کردی؟ خب اینا همش حساب کردین. انا که رفته ایرپورت گرفته آوردن افطوبز حساب میکنیم. یا افطوبزی که ایرپورت حاجی را میگیره تو همی گاسنیسه را میبیوره، روزی اومدنشون میگیره میبیوره $900 دلار خطی گردون چند میشه؟ دلار خطی گردون بس سر یک گروپ حاجی دا جمع کن. تقسیم سر یک گروپ حاجی که 40 کس کن کردی؟ چند شد؟
$6 $6 دیگه روزی автобусе ки аэропорт мегира мебиёра дар рӯи об шимон чанд сум меша об шида мон чанд сум меша 1000 чанд шуд ҷамъи 6 1532 ҷамъи 6 ҳадатар ки вақти видео дароз шуд ми видеоро на монтаж мекунем на чӣ ман чанд шуд $1533 шуд фаҳмиден $1533 бо беғарзи ин роҳбалад ҳастай дар ҳар як гурӯҳ роҳбалад ҳастай роҳбалад барои як гурӯҳро гузарондан $500 ойлик мегира иним як гурӯҳро қабул мекуна то рафтаншона хизматрасониёшона мекуна $500 мегира $500 роҳбалад амина дар рӯи ҳоҷиё зан чанд меша $500 зан тақсими 40 кун чанд меша 12 12 ними ина 545 на общий $1545 $1545 шуд общий бо беғарзи ин дар иҷа ман ойлик мегирам моҳушда 100,000 рубли русӣ бо беғарзи ман ойлик мегирифтаги 5 одами дига қати ман 6 одами дига да ойлик метия нархи 35 рӯза $1700 нархи расходи мо кардаги ҳамаш ина $1550 $1600 биромади сайна ба ҳамаи расходу плюс минус ҳамаш ҳисоб кун $1600 расход шудага мо боғи хурмо мебарем ина боғи хурморо ҳоли ҳисоб накардем гуфтем вай хайрия ҳисоб я нафара вай ҳисоб нест хӯрока надоранд 35 рӯза ҳоҷиёи мо хӯрока надоранд бехӯрокан ҳами видеора роӣ кун любой эксперте ки ҳаҷ мебиёра ҳоҷӣ мебиёра меран мебиёран гиран биёян дафтар ручкашона гиран биёян ҳисоби китоб кунан ман ойли қати кор мекунам рӯзи корим 3300 рубли русӣ меша моҳушда 100,000 рубли русӣ ойлик мегирам ман дар ин ширкат на директорам на замдиректорам на ҳақ мехӯрам на ҳаққи ҳоҷиё мехӯрам на комиссия мехӯрам на комиссия мегирам аз сари ҳоҷӣ на ҳичи ӯ агентое ки комиссия мегиранд ва ё дига одаман ва ё одам метиҳанд комиссия пилишона мегиранд ман на пили комиссия пили мегирам на ҳичи любой видеои мана дуроем бинед номерои ҳами ширкат худшон мондага ширкат худаш дар занго ҷавоб метиҳад 20 рӯзаш $1600 буд 35 рӯзаш $1700 буд 41 рӯзаш $1800 буд 14 рӯзае ки иними шумо мебиёен 14 рӯзае ки мебиёен $1350 буд $1300 буд даҷе 14 рӯзаш $1300 ҳамин 14 рӯзара расходаш $1150 меша ҳазми $1150 $150 ки мемуна бо айсари ҳам $50 пули роҳбалад чаина ҳисоб кунем пули усша ҳисоб кунем $1200 расход меша $100 ая ҳоҷи фоида мемуна дар ҳамин компания бо ай ҳаму сари $100 ҳамада гуфтиу гапо ки ойлик метиё бо хизматрасониёша мекунем кадомет ҳисобу китоб карданен ё нисбати ман ягон тӯҳмат карданен тӯҳмат накунен ман хе мардбачаам хезен гирен дафтар ручкатона хезен биёен гирен ҳисобу китоб кунен ман по факту буромадам гап задам шуморо ҳам буроем по факту биёен доказат кунен по факту доказат кунен ай гасницаи мо то ҳамин масҷидулҳарама 10 минут раҳай 10 минут раҳай иними ай маҳбасиҷи максимум 10 минут раҳай автобусои мо 2 минуту 4 секунд 3 минута меран аз шумо нишон додагим ҳаматон дидагӣ барои мефаҳмидагиҳои одан ана болои ҳоҷида чанд сум мемунем болои ҳоҷида чанд қа кор мекунем ё ки тра директороди хеле роҳбарои ширкати рамазонтур ҳама медона кияй ӯ қае ки уверини қати роҳбарош гап задани хе биёин инҷа ман файрод мекунам ҳамаша мешинонам биро гӯ ки ин хел ашибка дорен гиран доказат карда натонан манам қатори ту дар қавати ту хуш мешум мегум значит шумо ҳаромхӯр буден шумо доказат карда натонистен ман гуфтестам хезе биёед доказатш қати факту далелш қати пеши директори гасница мерем коғази ҳаҷса нишон метиҳа нархномаша нишон метиҳа пеши мезанем мерем мадина гасницаҳои мадинара нархномаша мебинен пеши директори автобусо мерем мере нархномаша мебинен мебиёен гуфтиу гапо пеши авиакассаҳо любой авиакассаи хитон мегем билети туда обратно ҳамин числаи мо гуфтагира бинен хитон ба билетҳое ки мо харидагем поёнош да нархош навистагиа сеникои ҳаму билет навистагиа бинен сеникои билета бинен чанд сумияй ҳаматон бинен билети туда обратно чанд сумай
8600 сомон меша, $911 билет гирифтагиам. کدام شما را گپ نشون دادگه воздух گپ زدگه یا حاجی 1100 گپ پوکی یا چیره نمیدونه نمیفهمه میخزه گاو میزنیم به خدا قسم من برآمدم نام یگام تی شما را نگرفتم من برآمدم مردک بوری گپ زدم من برآمدم در عموم گفتم که به انصافی نکنین مردم در ظلم نکنین تی پته حق مردم خوردی خزین بیاین گیرن دکزات کنین کنی من حق کی را خوردم خزین بیاین اثبات کنین کنی من گپ کی را خوردم تهمت نکنین ای الله نمیترسین تهمت میکنین فردا روز قیامت چی جواب میتین شما در نزد الله تهمت کردستین منو با تنبولی دشنام کردستین در ویدیوتون حقارت کردستین در زمین حرام خطون همین خیلی گنده پسیخ میگیرین گنده عصبی میگیرین تیپا در همین دنیا همه پرابلم های دنیا در سر شما گنده ایبت خطون با سروایران میگیرین خیزه بیای من در همین حرامم من چوبا در تلفن های شما همین قزنگ میزنم یکم تو تلفن جواب نمیتین برای چی؟ تلفناتون جواب تیه من قطع شما گپ زنم یا که خیزه ادرس های من همه میدونین خیزه بیای گیرین حساب و کتاب کنین که من در کجا حقی کی را خوردم تهمت میکنین نسبتی من پیش ماه شریف رمضان ای خدا نمیترسین شما من نام یگم تی شما را گرفتگی نبودم من در عموم گفتم سخن الله را به شما رساندم سخن پیامبر را در شما رساندم شما برادرای من این گفتم نمیخوام فردا روز قیامت شما ایروی همی کارتون نزد الله شرمنده شوین من دلم برای شما سوخت برآمدم گپ زدم من حاضرم شما را برادر خودم میدونم من یگان تی شما دا بدی ندارم فقط همی میگم ای الله ترسین تهمت نکنین او قیمه خواهین درباره اسماعیل گپ زدن بیایم با فکت و دلیل و اثبات گپ زنین ویدیو درازی بچه الله نگهبان تو نی ویدیو را من همی پریامای میپرتم نه منتجش میکنم نه شانتاجش میکنم نه هیچ کی با نگین گپا تا بریدی الله نگهبان